Okay, seperti biasa kalau customer loan sudah approve kan, Kento akan cek kereta dia selain Kento provide auction report. Okay, follow Kento. Okay, mari kita tengok bahagian engine dia. Bahagian engine dia cantik, clip semua tak ada kalat lah, cantik lah. Dan battery condition very nice. Is 12.71 volt, voltage very high, 4.88 cca, very good battery. Lepas itu kita cek ini brake fluid sebab engine oil, gear oil Kento sudah tukar, jadi kita cek brake fluid. Brake fluid dia semua okay, tak ada moisture, tak ada anything, just top up saja. Okay, Kento ada letak itu scan OBT punya, Bluetooth scan OBT. Dia panggil Blue Driver, masuk dia punya OBT port dekat bawah steering sini. Lepas tu kereta ni datang ada panel wood, half panel wood steering. Sini ada panel wood, Kilamiki 3 special, biasanya tak ada. Lepas tu ada lampu siap. Dan kita tengok dia punya radiation check 0.16 is very good, 0.3 above tak boleh masuk Malaysia. Jadi radiation check very good. Lepas tu kita tengok bahagian dalamnya memang bersih kereta ni, condition very good, no accidents. Tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan. Ada ni monitor belakang, okay, half leather seat. Lepas connection itu Bluetooth kan, pakai Bluetooth, enter, scan, wait scan, record. Dia tengah scanning, wait itu engine bagus ada tidak, ada pending code tidak, kita boleh tengok sini. Scan 100%, okay, we can see here 0 confirm trouble code, 0 pending code, 0 permanent code. Ini kereta adalah okay, tak ada masalah. Smoke check, cek semua sensor semua okay tick Kalau ada warna merah pagar itu ada problem So semua okay, bagus kereta ini. Lepas tu kita boleh juga tengok live data dia. Semua live data dia semua adalah true report. Kita tengok live report. Kita tekan minyak dia punya live report, dia punya RPM ada naik. Kita tekan macam ni minyak. Okay, RPM naik. Jadi ini adalah true report.